Nigo omufadha kusombo sasiroti we parish ya Chuni asirieta Father Jota abodire balibonsi babugate okwenyara banyaka bagosira bali batari kwenyara ko bomono chinga kejiga bagendete no muyiga gose gochengera chinga kiche kwaresima atoiganyara ko gakobolia abakenya bonsi kugenda gukora emirimo yabo boikiranu no mukia kurwa kirituko gochia azelinde munagotumanye muri kito Gabriel Nyakunde. Nigo abakristo b'Eklezia ya Katolika baburigwe kumwiranira omunene chinga kechiga bagendrete n'amaguru yo kwengata kaukwana Father Jota nigaganiriye abakristo kumanya obuya bwo kwengata aboigo asamenta na kugania abakristo gukonya bali abatabwati ale kweroto na wetegerera toras twachire bugeka toronge ichinjera chetu una abakristo abanene na abake ili tunyara kumuwenera Nyasaye seka rutarara umunyore Nyasaye mugambe nera umwerese kumugwa bwose naso kwengata twaburiwe tweri n'ikindagera tweri n'ebinyugwa tweri n'emegoko eyega egotokora twamwera Nyasaye ekero kweri nirendagera kweri n'ebinyugwa we chandire nali uramunyere Nyasaye ebyo kwelina ayero nyoro kuroro uchukwa bali batabwati we fast tunachini fiatura vinywaji ili kutoka hapo tupate kitu cha kuwasaidia aseboigo aira chinga kechigo na kubagania abantu gukoromokia asichigasi cyabo iriyo kunyora amachibu aramaya si wane kiasi umogwabo ase familia ino uwe papa uwe mtoto uwe kijana uwe nani lazima utoe jasho. Hakuna vitu zinakuja kwa mesa tu hivyo. Kama ni chakula unahitaji wiko poromoki wenye na abana bali skuru wiko poromoki ile nyaro weta matendo wenye familia yao wenye biashara wako kila kitu unahitaji. Ndio maana tunafuata njia ya msalaba, inatufundisha kwamba sisi tunapungukiwa hata katika safari yetu unaweza anguka. Yesu Kristo anakuambia cha kufunga inga kyukwira na magega ekirinere litwa chiri cha karimiro mugono bantu ege kare asoide munyoro kure egotengwa tiri itisiri turi ukwira na magega iriere na magega rusho munyoro kare arusho munyoro na lira nyara kuruso bukombe gutuma ebyo bukombe bwino boleme buyo bole muri asaba irasi familia ino asa gosoma asa kore biasara you must have this annual retreat, a personal annual retreat. Without the Kingo reporter ya Getembe kurwa Eklezia ya Katolika ya Ichuni igitoka sebunge ya Nyaribari Masabe County ya Kisii Njenguru kwa Nyakunde Gabriela.